Meghalaya Board of School Education Embos Hakashpo tarik rempang arja arpusan kalapelong ya ke exam SSLC Metric but HSSLC Class 12. Haka jingyar jure bagi center Hsslc lalap baka exam ka yad bed yad renti. Katkum ka jingong u director ka Embos ba McDonald Marbanyang ka exam kalong ka babiang bat ka bayad renti. Kinong tho SSLC kilong san pusan hajar chispa prapukandai. Shinrang arpulai hajar arspa sapukandai kintay lai puwe jar kandai spa saupo. Kat baki nong tho HSSLC pat lai pusau hajar lai spa arpusau naki art commerce but science stream. Haka arts ki shinrang ki don shpo hajar praspa san punrio kintay kanyo hajar arspa katpra. Haka commerce ki shinrang ki don shiajar lai spa katpra kintay shiajar shispa arpuar. Haka science ki shinrang shiajar sanspan riupupra kintay lahajar praspa katar. Ki center haka SSLC Hsslc ki dan kandai puwe hatura riu pupra kat baki HSSLC Hsslc ki dan riu punyo hatura sau puwe. Nakadaw ka election MDC sya KHADC bat JHADC haka arpuwe rempang bat ka jingyo vote haka arpusau rempang lapan Pynkynriah ka exam mathematics SSLC sya ka arpusan rempang ka physics HSSLC sya kan riu march bat ka sociology HSSLC Shaka Katra March.